suc, no, no enggak ada sus ya. Boleh. Kami senyum dulu. Aku kok udah capek.
Egun on guztioi eta ongi etorri. Ospakizun berezia dugu gaurkoa, jaunartzea dira. Osasun arauak arduraz jokatzea eskatzen digute. Egun berezia ez ezik, fedean ospakizun hau aberatsa izatea nahi genuke. Hortarako isiltasuna eskatzen dizuegu. Zaila gaitezen jarrera egokia hartzen. Gure aldetik guztiok ahalegintzea eskatzen dizuegu. Mesedez, argazkirik eta bideorik ez ateratzea eskatzen dizuegu. Elizkizun amaieran izango duzue hortarako tarte txiki bat. Eskerrik asko. Buenos días y que seáis todos bienvenidos. Por el respeto, orden y normas de seguridad e higiene que exige esta celebración tan especial, os pedimos que colaboréis en la buena marcha de ella con vuestro silencio, respeto de las normas y vuestra participación atenta. Os pedimos seguir la celebración en silencio. La experiencia positiva de una celebración no depende de su duración, sino del alma y el interés que se pone en ella. Por otro lado, os rogamos que no saquéis fotos ni vídeos. Al finalizar la celebración habrá ocasión para ello. Egun berezia da. Guk lagundurik aldarera hurbiltzen diren ume hauek maite ditugu. Beraientzat hoberena nahi genuke. Fedearen doaia ere eskaintzen saiatzen ari gara. Sinesteak lagun egiten digu bizitzan. Ona da sinestea. Lagundu diezaiegun bada gaur ere ume hauei gure fedearekin. Celebramos la primera Eucaristía de este grupo de niños y niñas que vamos a recibir en la iglesia dentro de unos momentos. Vienen acompañados por sus padres o sus correspondientes responsables. Estamos tratando de iniciarles en el camino de la fe y de la vida cristiana. Estamos convencidos de que esto es bueno para los niños y niñas. Es bueno creer, merece la pena. El que cree encuentra la vida. Jesucristo ilumina nuestra vida en medio de las dificultades que atravesamos en estos momentos en los que nos sentimos tan vulnerables. Hoy les damos la oportunidad de comulgar por primera vez. Mirado en su hondura, este acto es un motivo de alegría para todos nosotros. Hoy están un poco más cerca del conocimiento y de la unión con Jesús. Acompañémosles con cariño y con la fe, mucha o poca, que tengamos. Zutik bada zen gaurko ospakizun hau abestuaz guazen elkarturik. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Entzun dezagun apaltasunez, entzun dezagun jaunaren hitza, bere hitzetan gure egia, gure indarra, gure bizia. Danok. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean. Guazen elkarturik, piztuta fedean, argitan zabalik, maitasun bidean.
gaixutolagu, gurekin dugu, gurekin jauna, egin dezagun zuzentasunez, ta maitasunez bere esana. Guazen elkarturi, piztuta fedea, argitan zabali, maitasun bidea. Zen elkarturi, piztuta fedea, argitan zabali, maitasun bidea. Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Edarki, egunon eta ongi etorri. Hain espero genuen eta espero zenuten eguna, ezta agurtzen zaituztet guztio. Bienvenidos, bienvenidas en este día tan deseado y esperado. Y os saludo a todos de corazón y con alegría. Eta hori, alegina egin behar dugu, zuek batez ere, danak, baina alegina, hoxe, hemen kanpotik gauza asko daude, baina ez, barrutik bizi behar dugu hau, Una invitación pues a vivir desde dentro esta celebración. Vamos, os saludo pues a todos, eta zuek ere egin dezazute zuen agurra. Eskerrak ematen dizkizuegu gurekin etorri zareten guztioi. Badakigu asko maite gaituzuela. Beti zaudete guri laguntzeko prest. Horregatik ekarri gaituzue katekesira. Eta gaur Jesusen azken afari espazira etorri gara. Ongi etorri. Gracias a todos los que habéis venido a acompañarnos. Sabemos que nos queréis mucho y deseáis lo mejor para nosotros. Os pedimos una cosa, enseñarnos a creer y a ser buenas personas. Guk zuei eri begira ikasten dugu dena. Eskerrik asko zuen laguntzagatik, otoitzagatik. Gracias por vuestra oración y por seguir esta celebración con interés. Edarki, gure umen harrera guztioi, la acogida de estos niños a todos nosotros. Eta badakizute, Eukaristia ospatzen dugunean, beti hasieran, barkamena eskatzen dugu edo, bai, barrutik, jarrera ona eukitzeko, barkamena eskatzen dugu. Cuando hacemos la memoria de Jesús, pues siempre nos acercamos a esa memoria pidiendo perdón por nuestra fragilidad, por nuestro pecado. Ane, Aimar eta Nora. Nora, mesedez etorri. Barkatu jauna, zuta zahaztutzen garelako, otoitz eginez dugulako, eta eskerrak ematen ez dakigulako. Erruki jauna, erruki jauna. Barkatu jauna, batzuetan alferrak izan garelako. Ez dugulako behar bezala lanik egiten eta zintzotasunez jokatu ez dugulako. Cristo erruki,
Barkatu jauna, elkarrekin haserretzen garelako, eta askotan bata besteari laguntzen ez dakigulako. Erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiz ona, eta gure hutsegiteak barkaturik eraman gaitza lagunen batean betiko bizitzara. Amen. Amen. Eskerrak ematen diogu, egun handi hontan zuentzat, jainko aitari aintza zeruetan abestuaz. Aintza zeruetan jangoikoari. Aintza zuri jauna. Gure aita guzti alduna eta gure gilea. Aintza zuri jauna. Aitaren seme bakarra, gure salbatzailea. Aintza zuri jauna. Eta Espiritu Santua, maitasunaren sortzailea. Aintza zuri jauna. Aintza zuri jauna. Aintza zuri jauna. Aintza zure jauna. Egin dezagun otoitz. Gure jainko eta gure aita. Jesusengan zure maitasunaren neurrigabea erakutsi diguzu eta elkar maitatzera gonbidatu gaituzu. Zure izenean bildu garenoi lagundu izaiguzu. Munduaren erdian zugandi datorren bizi berriaren testigu izaten. Emaiguzu hortarako zure espirituaren indarra. Señor, tú nos has mostrado en Jesús la medida sin límite de tu amor y nos has enseñado el mandamiento del amor mutuo. Ayúdanos, pues, a quienes nos hemos reunido en tu nombre, a vivir esta experiencia de la fe en ti y a ser testigos de ella en medio del mundo. Danos tu espíritu. Zure seme Jesucristo, gure jaunaren bitartez. Amén. Seri zaitezte, podéis sentaros. Las lecturas que vamos a escuchar nos van a recordar, por una parte, la última cena de Jesús, fundamento de nuestra Eucaristía dominical y de esta primera comunión de los niños y niñas. Por otro lado, el Evangelio nos traerá el recuerdo de la fiesta que hoy celebramos. Jesús es el buen pastor. Zuti jarririk, aleluya abestuko dugu. San Paulo apostoluak korintotarrei. Zenideok, jaunagandik harturik daukat nik neronek zuei eman dizuedan hau. Jesus jaunak saltzekoa zen gauean, ogia hartu eta ezker otoitza eginda, zatitu zuela eta esan, hau nere gorputza da, zuentzat ematen dena. Egizue hau nere oroigarri. Era berean, kalizarekin ere afal ondoan, hitz hauek esanez. Kaliza hau, itun berria da nere odoletan. Egizue hau, edaten duzuen bakoitzean, nere oroigarri. Beraz, ongi ontatik jaten eta kaliza ontatik edaten duzuen bakoitzean, jaunaren heriotza adierazten duzue. Bera, etorri arte. Jaunak esana, Orain, zuti prestatzen gara, bajo nintzuteko, aleluia bestuaz. Aleluya, 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 aleluya.
Agindu berri ematen dizuet, dio jaunak. Maita ezazue elkar, nik maite izan zaituztedan bezala. Aleluia, 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 jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Juanen liburutik, aintza zure jauna. En aquel tiempo dijo Jesús: Yo soy el buen pastor. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Jaunak esana, eskerrak zuri jauna. Hemendik hitz egingo dut ez goien eotea gustatzen zaidalako, baina zueri hemendikan aurpegiak eta zuzenago ikusten zaituztet. Gaur zuen eguna da, egun haundi bat, hortaz asko hitz egin dugu. Egun haundi bat, eta hori esaten degunean ere, egun haundi bat, zenbaiterainokoa dena haundia, ez gara erabat jabetzen, ez zuek eta ez gu. Misterio handi bat, bai da, Gero kantatuko dugu, zuek eta nik, ez da? Sinisteko mirari. Hain harrigarria. Egia da, guretzat danantzat hau hor sartzen da, Hemen topatzen dugu, benetan gu maite izan gaituen Jesus, eta maiten gaituen Jesus, hemen aurkitzen dugu, Egun handi bada, zuentzat, eta arrazoiakin zuek poza sentituko dezute bihotzean, arrazoiakin zuen etxekoak poza sentituko dute barruan. Baina esaten dut, guk uste dugun baino egun handigoa da. Ez gara erabat jabetzen. Misterio handi bat bai da, harrigarria esaten nizuen lehengoan, 2000 urte baino gehiago, Jesusek esan zuen, egin zazute hau nere oroigarri. Eta pentsa, gaur zuek aginduarei jarraituz, hori egingo dezute, gurekin batea. Beraz, bataioa berritzean, galdetu nizuen, nahi aldezute Jesusen lagun izan. Eta nahi aldezute Jesusen lagun izan, Azkoitiko parrokian da, bai esan zenuten, bai. Bueno, hori neurri batekoa da, zuen adinarekin, bai esan dezute. Bueno, egunen batean, adin gehiago izango dezute, eta, bueno, behar bada, gehiago jabetuko zerate. Baina, oain, zeuen tamainan, bai esan dezute, bai, nahi dugu lagun izan, eta nahi dugu Azkoitiko parrokian lagun izan. Nik hause esan nahi dizuet, batez ere eta gauz guztien gainetik egun hontan, hause esan nahi dizuet. Heldu Jesuseri eskutik, zuen bizitzan, gaur. Eskutik heldu Jesuseri. Eta hartu Jesus lagun bezala bizitza osorako. Hartu Jesus lagun bezala. Beste konturatzen badira edo ez dira baldin bada konturatzen, berdin da. Zuek
heldu eskutik Jesuseri. Eta harekin izan bide lagun. Jauna hartzea, hori esan nahi du. Bide lagun. Bera da hartzai ona. Hartzai on bat bezala. Ez dakit hartzaiak ezagutzen dituzuten edo hartzantza ezagutzen dezuten. Ni pixka bat, oso gutxi. Baina Euskal Herrian, ardiak, menditan, gizalditik datoz. Eta esaten dute. Euskaldun zaharrak hartzaia ginela. Irudi zarra da hori, Jesusek erabiltzen du, ni naiz hartzaiona. Eta pentsu ze hitzak esan ditu nor, pentsa. Eta zertan nabaritzen du, entzuten duten ere mintzoa. Zuk, juten bazea hartzai batekin mendian, ardiak oso ondo bereizten dute bere abotsa, hartzaiaren abotsa. Aditzen duten ere mintzoa. Atzetik datozkit, alaxe juten dira ardiak. Ezagutzen ditut, kaletar batentzat, hartalde bat aurren jarri, dana berdina dira, ez? Ardi guzti berdinak. Hartzai batentzat ez. Danak bereizten ditu, 200 baldima dira ere. Danak, ezagutzen ditut. Ezagutzen ditut. Eta nik emango diet, betiko bizitza. Nik emango ditut, larre gurietara, mendietan ere, hartzai aurretik jartzen da, eta ardieri, nun daun jateko ona, hautza ematen ditu. Hori da Jesus. Heldu Jesuseri eskutik, bizitza osorako. Zaten dut, beste jakin edo ez, berdin da. Zuek heldu. Kantatzen dugu, gero ere kantatuko dugu. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zuzera gure bide eta gure bizi. Kantatuko dugu, kantua. Badakit atzo, kantuz etorri zeatela Loiolatik onutza. Kantuz, kantatuz. Hori da edarra, Jesusekin bedea, Gurekin bidean, gurekin jauna, zurekin bidea dena da ona. Horrela egin zenuten atzoko bidea, Loiolatik onutza, eta hori da bizitza, Jesus eskutik heldu, eta segi aurrea. Bueno, eta bukatzen dut, zuerik gehiago ez, nahikoa. Baina, beti, urtero egiten dut hau, kanpaiak beti jotzen, kanpantorrea hor dago, beti jotzen dute. Batzutan ordua jotzeko, ordua. 12 dira, 11 dira, 10 dira, ordua. Baina beste batzutan, jotzen duen da esateko aizue, Kristau elkartea biltzeko eguna da, Eukaristia dago, eta kanpaia jotzen du. Jabetzeko. Bueno, hori esan nahi dizuet bakarrik, Oroigarri bat izaten dugu, kanpaia jotzen du, kanpaia. Orduan egingo dugu, urrengo bilera dezutenean, kanpai txilinen zozketa bat, talde bakoitzean bat, norei tokatzen zaion, horren oroigarri, kanpantorrearen oroigarri. Azkoitin, 3 aldiz erori omen da kanpantorre hori, tximista dala eta ez dala, 3 aldiz. Baina berriz ere ikitze zuten, badu bere garrantzia, ez da? Bueno. Hori bazuentzat, eta gero ospakizunen aurreagoa zela, jongo gera jabetzen zeari geran egiten, ez da? Hemos hecho un camino juntos. Estas palabras mías son para vosotros, los padres. Hemos hecho un camino juntos, que nos ha dado la oportunidad de conocernos más. No digo de conocernos totalmente, pero de conocernos más, por lo menos. Y de despertar la fe también. A veces nuestra fe suele estar mortecina. También es una oportunidad para eso. Y además, pues en ese caminar hemos tratado de ayudar vosotros y nosotros
a vuestros hijos y a vuestras hijas. Este itinerario de 3 años, con todas las dudas que podamos tener, produce alegría, porque ha sido un verdadero caminar juntos y además tratando de acertar. Luego acertamos, no acertamos, pues ahí están ya las valoraciones. Pero desde luego el interés ha sido una oportunidad de caminar juntos. Habéis conocido más de cerca la parroquia también, la comunidad cristiana, más de cerca. Y quería deciros yo, en medio de las innumerables fragilidades que tiene la comunidad cristiana, no me refiero tanto a fragilidades morales, porque fragilidades morales aquí tiene todo el mundo, no me refiero a eso, también las tenemos, fragilidades morales. No, más bien en medio de las fragilidades existenciales, históricas, que nos está tocando vivir, ¿verdad? Es un tiempo complicado el nuestro. No es fácil aclararse. Y no es fácil iluminar lo que hay que hacer, ¿eh? No es fácil. Bueno, digo que en medio de todas las fragilidades, a pesar de todo, la comunidad cristiana lleva en su corazón un gran tesoro, que es la palabra, la memoria y la presencia de Jesús, dador de vida, es el buen pastor, ¿no? Dador de vida y humanizador de la existencia. El buen pastor. El buen pastor, Jesús, cuando habló de esto que hemos escuchado, tenía enfrente a gente que no creía en él. Vosotros no sois de mis... No me creéis, os hablo, no me creéis porque no sois de mis ovejas. Estos que creen, sí son, vosotros no sois. Les dice así, ¿no? Es decir, que la imagen tampoco está a pública subasta, ¿no? Pública subasta, bueno, pues Santa Teresa, la gran Teresa de Jesús, decía, esto que estoy diciendo, el que tenga experiencia me entenderá, y el que no, y el que tenga mucha me entenderá más, y el que no, no entenderá. Eso es Jesús, eso es lo que les dice Jesús. Es que vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Estos creen porque son de mis ovejas. Oyen mi voz, oyen mi voz. Yo les conozco y me conocen. Es una relación, es una relación. Bueno, quería deciros que en medio de las fragilidades, que son muchas, pero que la palabra, la memoria y la presencia de Jesús está en medio de nosotros. Y consiguientemente habéis conocido más la comunidad cristiana, pues ya lo sabéis, aquí estamos, seguiremos estando, Dios así lo quiera, seguiremos estando. Quisiera deciros de corazón que contamos con vosotros en momentos determinados. Y hay muchas cosas que hacemos y, bueno, pues en alguna ocasión quizás se os invite. Esa fe, ¿verdad?, que no está a pública subasta, que es lo que quería decir, esa fe que está en crisis, a veces nos parece que es Dios el que está en crisis. Dios no tiene crisis, a Dios no le pasa nada, nos pasa a nosotros. ¿Verdad? O sea que si miramos bien el mundo y la vida, pues diremos, la fe en crisis, ¿y qué no está en crisis? Dios en crisis. Hay algo que no esté, ¿verdad? Es un tiempo convulso el nuestro, es un tiempo convulso, hay que reconocerlo así. Pero tengamos esto siempre en cuenta, en medio de las crisis, Dios no está en crisis, somos nosotros, ¿verdad? Eso, la fe no. Jesús es un referente, es guía. ¿Verdad? Y eso también las palabras de Jesús hacen sugerir, ¿no? Nadie me las arrebatará de mi mano, aunque creamos que estamos lejos de Dios. Si alguno lo piensa, que lo deje de pensar, porque nunca estamos lejos de Dios, o Dios nunca está lejos de nosotros. Lejos y cerca tampoco es la palabra más apropiada, ¿verdad?, para hablar de la presencia de Dios en nuestra vida. Pero bueno, de alguna manera utilizamos palabras. Nunca jamás podemos estar lejos de Dios. Él siempre está cerca de nosotros. Y esto nos tiene que dar, y os invito a que lo tengáis, nos tiene que dar confianza, paz y alegría. Y así vamos a celebrar pues esta primera comunión de vuestros hijos y de vuestras hijas.
Zutik jarriri fede aitormena egingo dugu. Vamos a profesar nuestra fe. Sinisten de jangoiko aita, gauza guztien jabea, zeruaren eta lurraren egilea. Sinisten dut Jesukristo, haren seme bakar, gugatik hil eta piztu zana. Sinisten dut Espiritu Santua, ta Eliza Katoliko Santua. Sinisten dut. Eta egin dezagun otoitz, jarri ditzagun jangoikoaren aurrean gure eskariak. Eska dezagun Elizaren alde. Oremos en primer lugar por la Iglesia. Jesusen familia den Elizak munduan eta hemen askoitian gai izan dadila Jesusen gandugun fedea bizi eta zabaltzeko. Que vivamos con alegría y valentía y honestidad la fe recibida. Entzun jauna gure eskaria. Eska dezagun Azkoitiako neska mutiko guztien alde. Oremos por todos los chicos y chicas de Azkoitia. Gurasoen laguntzarekin 3 urte hauetan katekesian hasi dugun bide jatorrari jarrai diezaiogula, aurrerantz ere, que sigamos también en adelante creciendo como cristianos. Entzun jauna gure eskaria. Sinismenean laguntzen diguten guraso eta pertsona on guztien alde, katekisten alde. Oremos por todos los que nos ayudan a crecer en la fe. Eder eta bikain horretan inoiz aspertu ez daitezen. Que Dios bendiga los esfuerzos de nuestros educadores. Entzun jauna gure eskaria. Eukaristia ospatu eta gaur lehendabiziko aldiz jaunartuko dugun guztion alde. Por todos los que participamos en la misa y comulgamos por primera vez. Jaunartzeak pozez eta maitasunez bete gaitzan. Que la participación en la misa nos llene de alegría. Entzun jauna gure eskaria. Guraso eta familia kristauen alde. Por los padres de estos niños y niñas y las familias cristianas de Azkoitia. Gure guraso ardurak, bai etxean eta ikastolan, bai kalean eta elizan, erantzukizunez jaso ditzagun. Gaur, aurra hauei, kristau ejemplu jatorrik inoiz falta ez diezaien. Que las familias cristianas de Azkoitia seamos cada vez más conscientemente cristianas. Entzun jauna
gure eskaria. Munduan eta gure artean dauden behartsuen alde. Por todo el pueblo de Azkoitia, para que en medio de los problemas que vivimos, como la guerra en Ucrania, sepamos cuidarnos unos a otros responsablemente y ser creadores de paz. Gure kristau eta giza kontzientziak solidarioak izatera bultzagaitzala, que vayamos creciendo en solidaridad y decreciendo en indiferencia. Entzun jauna gure eskaria. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez. Amen. Seri zaitezte. Erki, maia prestatu dugu, Jesusek ere horrela esan zien, bere ikasleri zoazte olako tokira, eta Jerusalenen dan eskatu olako tokietan prestatu maia, eta han ospatu behar dugu azken afaria. Esan zien horrela, gu ere prestatu dugu, eta Jesusen hitza entzun dugu, eta orain ja, azken afaliko oroigarria egingo dugu, hori da, ez da, Eukaristia, hori egingo dugu. Egunero sumatzen dugu zure maitasun neurri gabea. Eta egunero saiatzen gera zure maitasun hori antzematen. Eta esker honeko izaten, onarritzazu gure hoiak eta egizkizu guretzat biderako janari. Acepta, Señor, estas ofrendas de pan y de vino que hoy te presentamos en este día de la primera comunión de estos niños y haz que sean para ellos y para nosotros alimento para la vida. Jesucristo, gure jaunaren bitartez. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Zutik mesedez. Jauna zuekin. Eta zure espiritu gora bihotzak jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egokia eta zuzen. Eta eskerrak ematen hasten gera. La Eucaristía es acción de gracias. Ahora decimos las primeras palabras, en nombre de Jesús, decimos las primeras palabras de agradecimiento antes de cantar el himno del santo. Aita ona, pozik gaude zurekin, eta gure bihotzak esker honez beterik dauzkagu. Horregatik Jesusekin gure zoriona ospatzen dugu. Eskertzen dizugu eman diguzun bizitzaren doaiarengatik, gure guraso eta familiengatik, Jesus ezagutu degulako, eta gaurko egun pozgarri hau ospatzera bildu gaituzulako. Eskerrak ematen dizugu jauna, ume hauengatik,
eta hemen bildu garen guztiengatik. Señor, te mostramos nuestra alegría y nuestro agradecimiento en este gran día para estos niños. Te damos gracias por Jesús, el buen pastor. Te agradecemos el don de la vida de todos los que estamos aquí, por los padres familiares de estos niños, por la gracia de haber conocido a Jesús y por haber llegado a este día en el que tú nos concedes la alegría de la primera comunión de estos niños. Horregatik, aingeru eta santu guztiekin kantatzen dizugu. Santu, santu, santua, diren guztien jauna. Santu, santu, santua, diren guztien jauna. Osana, 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 benedikatua da zeru goienetan, jaunaren izenean datorrena. Osana, 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 osana. Bedeinkatua zera zu, jainko aita ona, zure seme Jesusengatik. Bera izan zen txikien eta behartzuen lagun. Berak deitu zituen haurrak bere ondora. Berak erakutsi zigun elkar maitatzen. Horregatik utzi zigun Eukaristiaren doaia bere azken afarikoan. Eta orain hasten gera kontatzen, Jesusek egin zuena azken afarian. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu, eta eskerrak emanez zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Eta afalonduan era berdinean kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat pekatuak barkatzeko isuriko dana. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi ardo hauek hartzean, zure eriotza lego aitortzen, zo jauna etorri artean. Aita ona, entzun gure otoitza, eta isuri gugan zure maitasunaren espiritua. Padre bueno, infunde tu espíritu de amor a los que participamos en esta mesa de la Eucaristía, en particular a estos niños y niñas. Te pedimos por el Papa Francisco, por todas las iglesias cristianas y sus responsables, y por todo tu pueblo santo.
Recuerda también a nuestros hermanos y hermanas que fallecieron, en especial a los fallecidos de las familias de estos niños y niñas. Acógelos a todos junto a ti y reúnenos un día junto a ti, con María, la Madre de Jesús, con José, su esposo, con los apóstoles, los mártires y todos aquellos que a lo largo de los siglos han permanecido en la fe y en tu seguimiento. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita, jangoikoa alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Gure aita esan egingo dugu. Esan egingo dugu. Jesusek zerbait erakutsi baldin bazigun hori da. Jangoiko aita da. Eta gu, anai arreba gera. Gure aitak hori biltzen du. Horregatik esaten dugu ausardia degula. Otoitz hori esateko Jesusek erakutsi ziguna. Hori egingo dugu. Salbatzaileak agindu. Eta bere erakutsiari jarraituz bildur gabe, esan dezagun eskuak elkarri emanez. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazun gaitzetik. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y danos tu paz. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Eta gaur bai, hoy sí, nos damos unos a otros la paz. Les decía a los niños, no se puede participar de Jesús si uno no está en paz. Por eso primero el sacerdote nos da la paz de Jesús y ahora unos a otros. Egun hontan, bata besteari elkarri pakea eman diezaiogun pakea elkarri. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu pakea. Orain kantatuko dugu zueketanik dakigun kantu hori. Torri honutza bi, beste bi honutza, eta hurbildu nere gana, eta esaten izuena, hau zergatik egiten dugu. Jaunartzea iritsi arte, jartzen dira hainbat gauza jabetzeko. Ez dezagun, buru ez da ginun, ez. Hau, kantu honek hori esaten du, zer dan ospatzen duguna. Zuek entzun da. Sinisteko mirari, ainarrigarria, ogiaren iduriz, Jesus estalia. Jesus bera gurtzen dut aldare gainean,
bera jaten den, egiz jauna hartzean. Nere begia Jesus, han ez dute ikusten, oro bat zentzukiek ez duten abaitzen, baina zaleantz gabe dut arrela sinisten, sinismenaren argiz hau dut ezagutzen. Edarki, seri, juntos, tokitara. Este canto antiguo, en definitiva, dice que este pan, más que vela la presencia de Jesús, ¿no? Porque lo que vemos pues es harina con el que se hace el pan, ¿no? Vela. Y, sin embargo, por la fe y la transmisión de la Iglesia desde Jesús, sabemos que Él está aquí. Así, voluntad explícita de Jesucristo. Es como un puente, un túnel histórico. Nos pone en relación con el Jesús histórico. Hori kantatu dugu, Sinismenaren argiz, hau dut ezagutzen. Eta, nahikoa ez dela hori eta, gainera, esaten dizuen, herriari erakuste zaio. Ogi hau, zanez, ona hemen Jesus. Zueri ere bai. Jabetzeko, jaun hartu horretik jabetzeko, ez da? Ona hemen Jesus jauna. Hartzaiona. Betiko bizia ematen diguna. Zorionekoak, onen maira deituak. Jauna, ni ez nahi zinor zunere etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatuko naiz. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, custodia mei vitam aeternam. Amen. Kristoren gorputza. Amen. Zuek hurbilduko zerate jaun hartzea aurreneko aldiz, ez da. Barruti bizi, xiltasunean da.
esaten dizuena, ezta. Oain, zuek badakizute barneratzen oso ondo ikasi dezute hori. Begia bildu eta bestek ez bada minutu bat. Ezta. Jaunarekin, Jesusekin, zuentzat. Abestu dezagun orain, gure ondoan, jauna, egon zaitez beti. Gure ondoan, jauna, egon zaitez beti. Zuzera gure bide eta gure bizi. Gure ondoan, jauna, egon zaitez beti. Zuzera gure bide eta gure bizi. Zuzera jauna zu gure hartzai eta gu zure hartalde. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, ardi gaixo zu gabe. Gure ondoan, jauna, egon zaitez beti. Zuzera gure bide eta gure bizi. Gure ondoan, jauna, egon zaitez beti. Zuzera gure bide eta gure bizi. Zuk ezagutzen gaituzu deno, zuzera gure hartzaio. Zure ondoan elkar maitatut, gaitezela beti egon. Zure ondoan elkar maitatuz, gaitezela beti egon. Gure ondoan, jauna, egon zaitez beti. Zuzera gure bide eta gure bizi. Gure ondoan, jauna, egon zaitez beti. Zuzera gure bide eta gure bizi.
Egin dezagun otoitz, zutik jarririk. Jainko jauna, zure seme Jesu Kristoren gorputz santuarekin janaritu gaituzu. Begira bihotzonez zureak dituzun aurrauek tazkoitiko herria. Maiguzu guztioi sinismenean eta maitasunean bat eginda bizitzea. Egunen batean, zeruko mailan ere bildu gaitezen. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Elizkizuna bukatzera goaz. Elizkizun honek jarraipena eskatzen digu, bai gurasoei, umei eta kristau elkarteari. Evangelioak esaten digun bezala, Jesusengan sinisteak poza ematen digu. Saia gaitezela fedearen poza aurkitzen eta bizitzen. Egun eder bat igaro. Vamos a concluir esta celebración que despierta tanta ilusión y expectativas. Os deseamos que paséis un gran día. Solo la coherencia con lo que hemos celebrado y los deseos de autenticidad en la vida nos pueden ayudar a descubrir y vivir la alegría del ser creyentes. Merece la pena permanecer en la fe en Jesús y en su amor. Contamos con su paz y su espíritu. Parrokiako eliztarrei etxeko eta gaur gurekin izan zaituztegun guztiei eskerrik asko, baita ere 3 urte hauetan landu gaituzuen guraso eta katekistei. Aurrerantz ere zuen laguntza beharko dugu. Eskerrik asko eta besarkada bat guztioi. Gracias a todos los que nos habéis ayudado en nuestro camino en especial. A vosotros, nuestros padres, educadores y catequistas, seguid ayudándonos con acierto. Ederki ba. Hartu dezagun jaunaren bedeinkapena. Jauna zuekin eta zure espirituarekin. Bedeinka zaitzatela jangoiko alguzidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak. Amen. Zorionak, aurrena zueri, guztien gainetik zueri zorionak. Jesusen maitik parte hartu dezute. Jesus zuekin bat eginda eta zuek arekin. Zorionak guztioi. Felicito a los niños, es una suerte poder participar de la mesa de Jesús. Os felicito a los padres y a todas las familias de estos niños. Verles crecer, tratando de sembrar en ellos la semilla de la fe y de la bondad, pues es una cosa grande. Felicidades a todos. Eta orain, bedeinkapena hartu ondoren, kantu bat kantatuko dugu. Ondoren, jaunartu dutenek, eskaileretan kokatuko dira eta abestu egingo dute. Mesedez, ez etorri aurrera argazkiak eta bideoa hartzera. Gero hor geratuko dira argazkiak ateratzeko. Ahora los niños y niñas van a cantar una canción colocados en las escaleras. Por favor, no os adelantéis para sacar fotos o vídeos. Después se quedarán colocados como están para que podáis sacar algunas fotos desde los bancos en los que estáis.
Asingo gea berriro, oso baju dago hori. Oso baju, hola, ez dago. Nik badu lagun bat maite nauen, maite nauen, maite nauena. Nik badu lagun bat maite nauena, izena du Jesus. Duzu lagun bat maite zaituena, maite zaituena, te zaituena. Duzu lagun bat maite zaituena, izena du Jesus. A ver, ba, Guk dugu lagun bat maite gaituen, maite gaituen, maite gaituena. Guk dugu lagun bat maite gaituen, izena du Jesus. Oso ondo.